Motorski commercial vehicle damok S goal se hanaki inonobo gari se simu review tawjarakke aigi mig Johnny.sarungbam mayam hana su khangir belegadi mayam do like subscribe toksin biramo ai gari mayam review tawjabane adonga sigi oina sigi commercial vehicle se pujarakoni ko Manipur da thawak phangdaw narol sing kai hata thawak kai tawduna khangdaw narol singi damoktadi yamna kanaba video mo gani ko sigi commercial vehicle sima dum irai laina loan da lobiraga adum thawak to dum hobi yare loan gi matang de soi loina hajarake ado hojin jarage videos Tata S goal se sigis nam high deck hai ko high deck se khogi maningi khogi bed se ko steda mai masagi body jis mani chanjara lak pai tare moi factory de ko aduni sigi high deck high low deck hai ba musulai ko low deck tong body changkhatta ba hai tare ko adu sigi high deck se sigi se specifications te gi hana hujar ke mai engine te gi hana ko engine gi magi cc se sigi 702 cc ne sigi se aduga 16 bhp oi ko aduga magi overall weight se 1550 kg ni tire ki size tam lak chage tire ki size se kogi 145 12 inch ki kogi tire ni wasila Seat ki tire ni lai se aduga magi wheel base haraka disi ki tire ki magi length se ko 2100 mm ne ko ado front ki looks demo lak chage front ki looks se kogi Tata S goal hai to side S ki lejare goals na gold color na so nakanda kogi 3D print da kogi stickering mapjare ko Tata ki badging sida chong ni ore aduga koi commercial gari ura kuni na sida 3M gi reflector se ko phajana chong na sida dum yore ko six na koina heng nudang na thorko matam da six na dum reflector aga adum visibility to phajana legi doi ni ser ma mang de reflector ama happy sigi se ko aduga number plate hapam ni sida yore se magi center magi grill sida yojare phajana chong na dum yore aduga magi gano se ko kogi signal light se sida mathak yore adu normal halogen light ngak ni sida yore se ko aduga fog light ki provision di hapam dre sigi se aduga fog light ta chingna hap ke har ko di mathak ta side dum bumper hut laga dum to udi yani aduga magi provision di dum yorom dre ko aduga magi wiper se ko wiper is mina basic wiper ni se yori se commercial gari ni na ko adum yam kana functional budi loina oi ko adu magi kano me am se specifications me am se loina bag loi yaw ko ni bo adi tar su basic oi ba haitari magi part me am se ko okay sigi maningi side se mo hape jeng jara ke ko maningi se ngasagi deck ki magi hangtok na ba se ko swain to ga dum akoi gi si to ga dum hangto ni abo ko aduga sigi se dum low deck oi ba ka hai tare ko aduna koina pochai thangat ba khot pam tab sigi se dum nem bani na ka tare magi ste da kakhat laga to draga su dum irai line dum langthok lang da dum irai line dum ya doi ne ba ko aduni sigi se manungi capacity se sigi se ko 7 feet by 4.5 feet ne ba ko sida lei se aduga 605 kg ba hapa ya ne ba ko similarly plus ngasagi aduga reflector ki tape se status su phajana sangna dum yori ko aduga Tata ki badging sida hape aduga magi sidaida ko gi nob macha macha plastic ki nob rubber ki nob macha macha yori ko si sina nga sagi sigi thong je thadara ko matam da per metal luga thengna dana bo gi wane ko adu sigi tail light ni tail light sida sida hela maningi kano sika akoi indicator sika dum integrated oisalaga tail light ka dum yore adum aduga ngasagi tire si ju ko spare tire se makha da hape ko sigi aduni hazuk lai se aduga magi keno se ko sidesu khoi gi light masa ama khoi gi reverse light system happy ko aduna khoi si maning hala ko matam si si ngala ka doine aduga som gi side ki profile mo happy jengan jar ke ko si gi semo kamai to som side sidana khoi gi fuel tank hapam yare se petrol na sida lai ko gari se petrol ni ai nang sai haja gi do 30 liter gi fuel tank capacity ni ko sida ki gi lok ama yare ko sida ma pan gi khoina manung gi
hang to hang yaw the adre pan gi thola ga sena so hang to ga thaw ha to sin ste to tare aduga battery sima steady yaw ko koi tata gi battery masa gi ste dum yaw jare aduga ste koi lock to ra yaw ri ko expose phi to ye do commercial gari gi dismine loina wa ham nei ko aduni hajik le se aduga magi sideda sigi je snorkel ni ko snorkel na habiding sa ya koi gi exhaust pipe se makha da yaw de ba ste to ra ga sigi koi gi deck sigi ga body siga deck sigi karak sida ko exhaust pipe si yaw ba ko aduna kasagi sigi sna nungai si ka bai to ge da koi na gari se ising thumba manipur re soro ka ising yam thumba yam yaw idna ko adu ising thumba ba kasagi sigi sina smaina snorkel is maina mathak ta leira mina exhaust ising chang khot to kaim to re ko aduna gari sinum a ma kha jor jor ising thumba ga jum thousand madam ya ne ko aduni hajik le ise ado interior gi dam chang yeng asi interior gi dam kai yaw ge ha do adu ko mo ujarai interior gi dam mu hapet yeng se interior is pura all black interior ni adu ko twin seater ka tane ko adi passenger amaga driver amaga sit an makha maning yaw dre adu ga sigi interior se akoi hard plastic akani stior is ko adi soft plastic am to yaw de adu ga ngasai gi akoi gi sigi glass ki sisu koi manually operated glass ni smaina roll to buse ko similar agi thong hang to hang ji mi ste locks lere aduga sigi si lock sima koi manual thaina gi ama smaina button nun smaina kena to bidu ne ko aduga grab handle lama si yaw jare aduga steering wheel se came yaw the basicness the yaw se adum kehta horn gi button this the yaw jare ko aduga tata gi badging ma si yaw re pura round ko stida leather gi wrap to bu khot ko yaw de adagi headlight ki sida kehta hai adjustment sida yaw 0 1 2 3 yaw re ko aduga hazard light sida akoi gi steering gi sida koi macha am sti yaw ri sida hazard light ni sida USB gi charger ma ha pe aduga sida koi gi mode ko eco mode drive mode eco mode na ma yaw ri ko aduga sigi logo ma yaw ri log sida koi gi sida glove box oi ne ko adu sit se adum yam kana tha abdi oi de dum patak to ko sigi se aduga incline to boya de fix ne sigi se ko adu hapet manung da ipet tonga ga yenga jarake okay ado visibility di dum phasana leire kaino di six high rise sit oi bni na ko visibility phasana leire aduga sida ko gi mirror yaw de ko visor se mirror yaw de adagi sigi ko cabin gi light am sim macha ma yore passenger side ki visor yaw de adu sida provisionally pirami ko sigi accessories ko ina oina la ka do male aduga maningi akoi mirror je sida hape gear se ngasai na hajab do forward tamanga reverse da amma ko aduna gear se gear indicator le aduka six na handbrake ni ko handbrake se le side cushion number fazana yawri mi ahom do di dum chani adu se le khong ga thamaga se kena to wai tare ko se phammadi yani adubu maningi ngathana di yawdre sigi mirror maning the glass ama yawri ko glass se ko gi window gum moi do ne adubu sigu sidi fixed di hang to pudi yadre similar aduga akoi gi speedometer se akoi gi digital speedometer ne ko si yaw se speedometer se si yaw se akoi gi kehta hai temperature yaw re clock yaw re the gi akoi gi my kilometer distance yaw re fuel yaw re the gi distance to empty the yaw de akoi the bra in digital ngak ne sigi se ko koi gi kano yaw re engine gi indicator yaw re fuel gi indicator yaw re battery indicator yaw re oil indicator yaw re ko aduna loina ba ka tare functional oiba infotainment na ta ko ngasagi instrument cluster se sigi se dum loina functional oiba loina ba yamna irai line readable oiba digital oiba ko na dum ka tare orange color gi ta ka adum nga le ba sigi se amna nuksan yam reflect tok chale ta ga su ai ngon da irai line u hai tare ko adun le se yana glass se yamna white way thongnau se yam pa na white way ko aduna ngon da 360 adum visibility pa na dum ngon da le ko adi maning da deck option ta ga su game sigi se na dum pa na u hale adu ta ga su samna ka na kai gumo poche hap ki ta ga di u di khara warani aduni le se saida
space yam song le ke keno ke hap ya ko dunia do si maning da tools ke hapam yauri passenger side chu zamane si incline to ya de sit bela dum yauri ko si gise aduga si gise flat board oe pasana ko aduni aduga ko gi accelerator se pasana ya park na yawe aduga side ki somna kan gi der si gise na mo ko gi wiper ni ko si gise na aduga somna kan gi sina headlight ki on off ne aduga signal gi si gi stick sina ko aduni le se ado interior se basic ni commercial gari ni na ko ado gari sibu si pambira ka di nasagi MGT Motors gari da lakpiro opposite ISCKON temple gi da ko ado ka si gari se amna ira laina akoina loan gi facility se do pidi loan se mokoi gi bank tie up se bank se mari tie up to ni ko ado na apam badum khanbira ka isa ga chana ba nasagi document ke ke myam lo putok pira ka document ya minimal document da dum moibani down payment jama pick down payment oibani ko ado gi mayam do details oina khangbi ning bale ra ga di ai loina ba contact number ke loina ba hapsa rakya aduna Tata Motors ki sigi MGT ki mokoi gi loan process yamna live ni ko ategi yeng na bata aduna irai line adum phangani aduga price ki batang nung lak jage sigi petrol ni ko petrol ki price se ex showroom price the 4,65,000 lagi how ko aduga sida su diesel slay diesel dona 6,25,000 odai gi ex showroom price la kan is insurance rotex ke yoro kini ko aduna gari se pambiraga di adum lak biro yeng biro test drive to ge sidum leram gani ko aduna sigi se MGT Motors ki mokoi contact number dai loina hapsa ke alo sinjera ki video saida matung na moi atopa commercial gari miam review miam tok jara ke adunga sigi honadi bye bye